إبراهيم عليه الصلاة والسلام. İbrahim peygamber aleyhisselam نعم هو خليل الله. бұл біріншіден Аллахтың сүйкімдісі, Аллахтың сүйікті досы. ما معنى خليل الله؟ Аллахтың сүйікті досы деген мәнісі не? يعني قلب إبراهيم عليه السلام مملوء بمحبة الله لا يستطيع أحد يدخل. Бұл мәнісі Ибрахим алейхиссаламның жүрегінде толығыменен Аллах болған сүйі болған. Башқа еш нәрсеге кірмейді. وكذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خليل الله. Сондай пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям алдағы Аллахтың сүйіктісі. هو أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Жана Ибрахим алейхиссалам бұл елші жана пайғамбарлардың атасы деп аталады. ما معنى أبو الأنبياء عليهم السلام؟ Пайғамбар елшілердің атасы дегені мәнісі не? يعني كل نبي جاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Мұның мәнісі ошол Ибрахим алейхиссалам ошол пайғамбардан кийинки келген бардык пайғамбар елчилер ошол Ибрахим алейхиссаламдын тукумунан болгон, ошол урпактарынан болгон. له أولاد. الولد الأول إسماعيل ومن ذرية إسماعيل جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ибрахим алейхиссаламдын балдары болгон. Биринчи улуу баласынын аты Исмаил болгон. Исмаил пайгамбар алдагы алейхиссалам. Ошол Ибрахим пайгамбардан Исмаил уулунун урпактарынан анан биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям болгон. نعم. الفرع الثاني إسحاق عليه السلام. Ошондой эле экинчи мунун урпактарынан экинчи баласы бул деген Исхак пайгамбар. ابن إسحاق هو يعقوب عليه السلام. Ошол Исхак пайгамбардын алейхиссалам анын баласы Якуб алейхиссалам болгон. يعقوب هو إسرائيل. Жана Исраил деп аталган ушул Якуб пайгамбар болгон. Башка аты Исраил болгон. وابن يعقوب يوسف عليه السلام. Жана ушул Якуб алейхиссалам пайгамбардын баласы Юсуф алейхиссалам болгон. ثم بعد هذا جاءت بني إسرائيل منهم موسى هارون وداود سليمان عليهم السلام. Жана андан кийин анан ушул Юсуф алейхиссаламдын кийин балдарынан ушул Якуб алейхиссаламдын балдарынан кийин анан ошол Бану Исраил коому келип ошо алардын арасынан анан пайгамбарлар чыккан. Алардын арасынан Муса алейхиссалам болгон, Харун алейхиссалам, ошондой эле Дауд алейхиссалам жана Сулейман алейхиссалам ушул пайгамбарлар барысы ушул. نعم هو الذي بنى الكعبة. Жана Ибрахим алейхиссалам бул Каабаны курган. وساعد في بناء الكعبة ابنه إسماعيل عليه السلام. Каабаны куруп атканда ага уулу ошол Исмаил уулу ага жардам берген. وأذن نادى للناس إلى الحج إلى حج بيت الله الحرام. Жана ушул Ибрахим алейхиссалам адамдарды ажылыкка чакырган. Ушул ажылыкты жарыялап адамдарды ажылыкка чакырган ушул пайгамбар болгон. نعم الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن قصة إبراهيم في أكثر من موضع. هو ثاني الأنبياء أكثر ذكرا في القرآن. الأول في كثرة الذكر موسى عليه السلام ثم بعد هذا إبراهيم عليه السلام. Бул Ибрахим алейхиссалам Куранда да өтө көп эскерилет. Жана Курандагы өтө көп эскерилген пайгамбардын арасынан бул экинчи орунда турат. Экинчи орунда ушул көп эскерилгендиги боюнчачы. Эң биринчи Куран боюнча эң көп аты эскерилген бул Муса алейхиссалам. Ошо Муса алейхиссаламдан кийин эле ошо пайгамбардан кийин эң көп эскерилген бул Ибрахим алейхиссалам. نعم أبوه آزر. Мунун атасынын аты Азар болгон. وزوجته سارة أنجبت له إسحاق. Жана мунун Сара деген аялы болгон. Ушул Сара аялынан Исхак пайгамбар төрөлгөн. وهاجر أنجبت له إسماعيل. Жана дагы Хажар деген аялы болгон. Ал аялынан Исмаил төрөлгөн. نعم إمام الحنفاء. Бул ошол жалгыз кудайчылыкты кармагандардын башчысы, жол башчысы болуп эсептелет Ибрахим алейхиссалам. قومه كانوا يعبدون الكواكب. Аны ошо бул пайгамбардын анын коому жылдыздарга сыйынышат эле. آمن له لوط عليه السلام. لوط هو ابن أخو إبراهيم يعني عمو إبراهيم عليه السلام. Жана бул Ибрахим алейхиссаламга иман келтирген адамдардын арасынан Лут деген адам болгон. Лут кийин ал өзү пайгамбар болот. Лут алейхиссалам. Жана бул Лут алейхиссалам Ибрахим алейхиссаламдын мунун бир тууганынын баласы болуп эсептелет. Бир тууганынын баласы. أنزل عليه على إبراهيم عليه السلام الصحف. Жана Ибрахим في سورة الأعلى صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. Ибрахим алейхиссаламга ушу сухуф деген нерсе түшүнгөндө түшүрүлгөн. Бул сухуф деген свитактар деп коет. Бул китепчелер. Өзгөчө бул дагы бул китепчелер түшүрүлгөн. نعم أثنى الله سبحانه وتعالى على إبراهيم عليه السلام. Жана Аллах Таала Ибрахим алейхиссаламды өзү мактаган. نعم
في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أولا مع قومه عندما كانوا يعبدون أصناما نكسر الأصنام عليه السلام بيده. نعم. жана Ибрахим алейхиссаламдын окуясы боюнча дагы бул ушундай болот. Бул деген ошо жаш бала болгон кезинде бул өз колу менен ошол сыйыны алар ушул коому сыйынган бутпарастарды өз колу менен талкалаган эле. نعم فألقوه في النار والله سبحانه وتعالى سلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام من النار. жана ошондой кылгандан кийин анын коому аны муну отко ыргытышкан. Отко ыргытып салган, бирок Аллах таала өзү ушу отуну ошондон сактап калган. عندما كبر إسماعيل وأصبح شابا يمشي مع أبيه في هذا الوقت دائما الأب يفرح بابنه. نعم. Исмаил уулу деген Исмаил алейхиссалам бул чоңоюп ушу жашка жетилип ушундай жанагындай атасынын жанында өзүнүн баласы коштоп жүргөндө эң жакшы бир жашка жетет го. Ошондой болуп ушундай жашка куракка жетип калган кезде نعم فابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل عليه السلام. жана ошол убакта эң сүйүнүчтүү болгон, эң кубанычтуу болгон убагында анан Аллах таала Ибрахим алейхиссаламды сынайт. Сынап, бул анан түшүндө Ибрахим алейхиссалам ошол уулун Исмаилди аны деген өзү ошол союп атканын, аны муздап союп атканын көрөт. لماذا؟ Неге мындай болгон? هذا في اختبار وامتحان لإبراهيم عليه السلام. قلنا هو خليل الله، قلبه مملوء بمحبة الله. هل الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبر إبراهيم عليه السلام هل قلبه مملوء بمحبة الله أو بدأ شيء من محبة إسماعيل تدخل إلى قلبه عليه السلام. Ana ушул нерседе Ибрахим алейхиссалам болгон, бул сыноо болгон. Сыноо. Кандайча сыноо? Анткени буга чейин айтпадыкпы? Бул Аллахтын сүйүктүүсү болгон, сүйкүмдүүсү толугу менен анын жүрөгүндө бир гана Аллахка болгон сүйүү бар эле да. Эми ушул нерсени Аллах таала буну сынаганда, Исмаил ошо баласына болгон дагы сүйүү жүрөгүнө кирип кеттиби депчи, ошого аралашып калдыбы деп, толугу менен эле же Аллахка болгон буга чейинки болгон ошол сүйүүсү сакталып калдыбы деп Аллах таала муну сынаган. ورؤيا الأنبياء حق. Ал эми пайгамбарлардын көргөн түштөрү булар акыйкат эле негизи. نعم. فلماذا لم يبادر إبراهيم عليه السلام إلى قتل إسماعيل مباشرة وأخبره؟ نعم. Жана бирок Ибрахим алейхиссалам барып эле ошол дароо аны уулун өлтүрүп салган жок. Биринчи барып ага кабарлаган, айтат ошол нерсени. Эмнеге мындай кылды? Эмнеге барып эле дароо ошол көргөн нерсесин кылып аткарып аны өлтүрүп салган жок? لسببين. Буга эки себеп болгон. الأول أراد أن إسماعيل لا يتفاجأ لأنه ممكن يأتي يقتله ويتفاجأ هو كيف يعني والده يقتله. نعم. حتى لا يتفاجأ. Биринчиден аны чочутуп коркутуп салбаш үчүн дейт да. Анткени кери ал бала баса калып аны союп аткан болсо, бул атасы чочуп, баласы кандай чочуп коркот эле да. Кандай болуп кетет? Кандай мен атам мени ушундай кылат деп. Ушундай болбош үчүн дейт биринчиси. وأراد أن إسماعيل يشترك معه في الأجر عليه السلام. Анан экинчиси болсо, эмнеге ага ошо уулуна барып айтып анан кылып атат, ал уулу дагы бул атасы менен чогуу соопту дагы шериктеш болуш үчүн дейт. نعم ولهذا في القرآن هذا أمر لم يذكر إلا لإسماعيل عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى إنه كان صادق الوعد يعني صادق الوعد لأنه وعد أباه إبراهيم أن يصبر. نعم. Ошондуктан мына Куранда жалгыз эле ушул Исмаил алейхиссалам тууралуу сыпаттап айтылган сөз бар да. Аллах таала айткан садикал вад дейт. Ал деген убадага бекем, убадага чынчыл деген. Убадага чынчыл деген сыпатта менен аны Аллах таала сыпаттаган да. Анткени атасына берген убадага мен сабырдуу болом, мен чыдайм деген убадасына чында бекем болуп чынчыл болгон да. وعندما أراد ذبح إسماعيل عليه السلام جعل وجهه على الأرض حتى لا يرى وجهه حتى لا يرق يحن إليه. نعم. Жана качан аны ошо баласын союйн деп келишки баштагандан анда ошо баласын анын бети менен жүзүн анын ылдый жакка бурган да, ылдый жакта жерге койгон. Аны деген анткени жүзүн карап ошол жүрөгү эзилип аны деген ошо токтоп шектенип кетпеш үчүн, токтоп калбаш үчүн. نعم. فالآن азыр болсо حصل المطلوب وهو أن قلب إبراهيم عليه السلام خليل الله مملوء بمحبة الله لم تزاحم محبة إسماعيل. жана ошол кезде мына союн деп атканда мына ошол кезде белгилүү болду да. Демек мунун толугу менен жүрөгүндө Аллахка болгон сүйүүдөн башка эч нерсе жок экенин жана бул ошол сыноодон ошентип өткөн да. فانتهى القتل الذبح يعني. жана ошол менен ал неметкен жок да, сойгон жок да, анан ошол менен сыноодон өткөн болот. قلنا أن إبراهيم عليه السلام له فرعين. الفرع الأول إسحاق
وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب منه هو إسرائيل، بنو إسرائيل يوسف، وبعد هذا الأنبياء موسى وهارون وداود وسليمان. فهمت؟ هؤلاء وعيسى عليهم السلام، هؤلاء كلهم من هذا الفرع. نعم، فهمت؟ فعندما تركوا النبوة والرسالة وما قاموا بالنبوة والرسالة وقتلوا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وكذبوهم، انتقلت النبوة إلى الفرع الثاني إسماعيل، ومنه نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام. نعم. إبراهيم пайғамбардан, إبراهيم алейхиссаламдан мындай тараған демек эки бутакча болгон экен, э? Мындайча айтканда Исхак алейхиссалам биринчи баласы, бир баласы мына Исхак алейхиссалам. Бул баласынан ушул бутакча болуп тарап, андан кимдер чыгат? Мисалы Исхактын уулу бул Якуб болгон. Якуб ушул Исраил, бану Исраил тукумдары, Исраил балдар деп ушундан айтылат. Мындан кийин анан балдардан Юсуф алейхиссалам, кийин келип анан Муса алейхиссалам, Харун, Давуд, Сулейман алейхиссалам, анан Иса алейхиссалам, ушул пайгамбарлар болуп, бул көрсөтөр мына бир бутакчасы Исмаил, Ибрахим алейхиссаламдан тараган. Эми ушулар качан ушул бану Исраил, Исраилдин урпактары, булар качан буларга жөнөтүлгөн пайгамбарчылыкты, динди булар карманбай, аны четке кагып, пайгамбарларды өлтүрүп, пайгамбарларга каршы чыгып, ушундай Аллахтан түшкөн динди сактабай калганда, карманбай калганда эмне болгон? Бул бутакчадан, биринчи бутакчадан экинчи бутакчага өткөн. Кайсы Исмаил, Ибрахим алейхиссаламдын экинчи Исмаил баласы ушул бутакчага өтүп, анан кийин Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп ошого өтүп калат да.